روج باش تماشوان هجاد برنامه جیهان ده امی مجارین روجات نوین و تشتاکو کردان على قدر تکمی نقاش بکن دو میوان من هنه برئيس فهيم الشكل استوديو. مرحبا بخيراتي. سرچوار صاحب سپاس. نواف خليل مرحبا بخيراتي. سپاس خیردان. سروکی ناوندا کردیا لکولینان لآلمانیا نها مجارا گرم دست بکن. نواف خليل از همه بجتب پرسم چبو افشار دو بشف قومی هزین گریدای هتشی ین گریدای دولت ترکیه پیشی ریشه سرقصده کرن شرو پفچون آگاهیت هه چه وایه نها سکینه گلو. جار الدم باش بوتهم نظام تماشونا حكومة الشرع حتى هذا رشك على هولداني الرفيج بر بسكريكي فينا فكوين يعني هذا يك يعني يريشي دبلك يعني حشت ما حكومة تشيبويه كم كجدي برافي تشيبون جبلي ولاسكي ودفرد بشتينا يريشي سر برزيا كرن الشفية صحنايا يا نزيكي شامي بري الشاسويدا كل بشتيو سويدا وكيد كامبانيا رشكرني ودروا وقفا لتايبنت لكردا وقصدي ناس كده جبولوا انجام خزايديه او بيجند بخدي غرافي وزاره برافاني وزاره بارسني لتشتكلوا تنا او هين او جروبين شتا بري غريداي تركي هين لدفرا من بيجي دفري دي شتاتي حكم هي الحكومه الشرع نجاي سريكانيه نجاي جريسبي نجاي علي من بيجوا لهفكرنا كي يقولوا برنج جبورا عندنا كنا دراسيا خد تشتغلوا لنا رباش برفس غريكا ونخستنا شونا باريس جبوي بعمل كاريا هيزي نبنتوي فرنسا مارفانيت مازوانيت امريكا اماده رباش برفس غريكا ليه ايش كرن برسبها دان ودانجام دو او ايشا تمير بجيكي بنقطه كي مسكني نها دیمنیت جمعیه برز نواف خلیل حوالی ما هول دادن حال بکن نها تنه ام فوتوغرافی تدبینن لسر اکرانه اما دنگی تپز زلالی هات جبروی ام نکت نابره ما مستفهم پرووکاسیون دولت ترکیه بینا پرووکاسیون جیته و ایرشیده Yani ev herema ku erişu embejin şeru pevçun çebuye prani ser bi çeteyin devleta Türkiye verin. Yani evji nur hene u tabi dvem tişteki din jibinin biraku yani agahiyin ku jeheremetin ev meha dumahiye ku mehek zedetire ku hezen ser bi heteşe karşo gor revşanu hezen fermiya arteşa Suriye'de lede asli kuda tişteki usatüle brastice grubun çektari selefist u cihadistin mek zedetir Luandara xandekan vetkin. Yani amadekariye ki şer dikin. Ne tane Luandara li başuri deyre zoreji ve tiştadkin. O her vaha van rojin dumahiyeci havuldaneki dinci çebu. Gelek aşirin araba ku dibin parastina hezen embejin revebriya xusar dar yani hezen dinaf qasede dar gel vanji danüstendeneki xurt tekrin داکو اوجی لهمبری ریوبریا خسر لهمبری قصده برتکک نشان بدن و جورجی آلوزیه کی درخم جبو ایریشی خوشی شخورا سدمان چکن yani او تشتیل سویدای بناوه عشیرین بدوی خواستن پیک بینن hemen تشت خوازن وان دران کی خواست پیک بینه؟ دولت ترکیه ne tane seri xu devleta Türkiye devleta Türkiye u bizakta devleta Türkiye kurrel ve işte vedke revebriya heteşeye revebriya nuya Suriye'ye yani devleta Türk jbini ve biriya mite ve vetiştarled kole tukhazı pek bine heteşeji hatta ku jette jibo ku karbe destlatlar be taybetli Rojavayı Kurdistan'ı destlatlar be oan heremin ku zedetir gazu petrolü neft luanderane bigribin kontrol akışı van tişlana pek değil. Yani tekliye kuyu behezen navne tevira jil serveye ki bir kartini o her vaha embejin لهرمجی بریا چتهانجی وان پروکاسیونات خوازه پک بینه. فقط راست او هزار خود نبینه که ایریشه کی پک بینه. یعنی باوری په بینه که دولت ترک براستی کار به
pişkiriya êrişeyê bikim qenatem ne ku êrişekî ji bîne fakat ew hêzên navnetevî û gelek danûstandinên nû yên li rojhilata navîn bawer dikim ku ew derfeta nade dewleta Tirkiyê wek Efrîn wek Girêspî û Serêkaniyê alîkariya hewayî yan jî bejayî li van hêza bike yani ew jî rastlarast şer çünkü tekliyên gel İsrail jî vê tişta derfet nade vê tişta yani tê bîra we çend mehberê xwest li wan dera baregehên nû ya askerî çê bike li gel heteçeyê jî behev kiribûn lê heman şevê İsrail wan baregehan da ser û binê hevkir neeş ku li wan dera dewleta Tirk baregehên askerî çê bike yani jî ciyê xwe berfirehtir bike di Sûriyaya nû de îja wan tiştana ku pêk nehat dixwazin wekî ev car qesedeyê wekî êrîşkar bidin nîşandan û ser vê yekê jî bi rengekî ji xwe re maneyekî bibînin derfetekî bibînin û bi vî awayî zextekî li ser qesedeyê çêkin yani ji xwe birêz Newav jî gavka din got yani ew têkiliyên navnetewî û her wiha amedekariya civînên Fransayê jî bi rengekî wan eciz dikin naxwazin bi vî awayî Kurd li wir bi rengekî zêdetir xwedî maf bin û karibin xwe bi rê ve bibin ji ber wê yekê jî dixwazin bi rêya şerekî nû vê tişta paş vexin ev ya jî me nîşan dide ku seddî sed provokasyonu û seddî sed di odeyên tarî de hatiye plankirin hatiye sazkirin van tiştana. Gelek spaskan bipirsin birêz Newav Xelîl madem kanalên diyalogê hene di navbera Qesedê rêveberiya Xweser hem bi Şamê re hem bi dewleta Tirkiye re bi qasî ku em ji İlham Ehmed yên bûn kanalên diyalogê hene çima di şûna diyalog danûstandinan de rên provokasyon û şer tercih dikin ev hêzên HTŞ û dewleta Tirkiye Fazım tiştek bejim neke mero ne şiar be neke mero bahuliyet ne devleta Türk yani neke mero bahuliyet devleta Türk bine yani hükümeta şer'a bine lê bahar nakim mesela ki kamuzun bu ne her tişi tedî rastaras tedî devleta Türkiye tedî rojava sibê baş Kurd destkeftî wana rojava mezin bin ji boî pêşeroja Tirkiye Erdogan yani Tirkiye lûzar wê baş be dê hinek tişt dibin wek min got ev grûpên çete êdî dewleta wan destêvadir e yani hecek ji wa îmaretek çê kiribû deverek çê kiribû ew bi xwe qanûn û hukm her tişt dikirin têkilît navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê de yani hikûmeta Demdîyo tê navkirin berî dûsê roja fermandarê giştî Hêzê Sûriya Demokratîk Jeneral Mazlûm Abdê got yani danûstandên rasterast bîn hinek xîtaba îro dî netûnî bû yani de ew kesek parastiyê dikin ew kesek nizîkî şerab bixwînin dê pirsgirêkek bingehiyê heta vê kerîkî artêş dide yek di do heta niha nabêjin em ê wê dewlet çawa be hûn dibêjin em rabûn ser xwe bi şoreşek kir me rejîma Esed xist dê baş dewleta çê dike mane gerekî tiştekî wê neş bi rejîma Esed destûrê bingehî be yani şêweyeke par be PKK'ye Sûrî bin şo gotna demokratiyetê qet jer ji wa şaştî jî nabêje herê wekî bûyo pêkeniyekê bi tenê hikûmeta şer'a neçar gotna demokratiyetê dibêje wextê navê hêz Sûriya Demokratîk bêje çav li rêyê ev nakokiya xwe navxweyî êdî karibin tim ew tevdanê bikin nakokiya navbera xelkê Sûrî de çê bikin wek nimûne hîn komîteya lêpirsînê av li sê mejlêr zêde kirin ji bo komkujiyê beravê xwedê giravî derxînin hîn rapor pêşkêş nekiribû dest pê kirin qirkirina dest pê kirin êrişê ser Swêda İsraîl derbasî devera be li wa dixe têkiliya bi İsraîl dikin carek û di do sê rastê herî bilinde tên bêjin vê dirzî têkiliya bi İsraîl dikin tişdirziya bêj ya zê te bikujim û divê qebûl bike û ya jî rêya te têkiliya bi İsraîl dikin na dirzî bêjin divê wextêkê navbera hebûn û tunebûra vedibin em ê têkiliya bi İsraîl dikin ew heman İsraîla giûn têkiliya pêr dikir hikûmeta şer'a û heman İsraîla di 2015 de di rojnameyê Erebî de bila bûyê navnetewî
ده 2015 إسرائيل قد جنها وشونده أم برينداري جبهة النصرة يعني آجي جولاني سروكيبو أم نها وشونده نمر نفشخانية خده وأنا تداويت كن درمان دكر. ده 1000 ده هذا تكنيه بإسرائيل رابط وأنا ودرزيار بالجماعة تكنيه دكن تبقى كيرا وسر كركا درزياي. وأفرش بمينه باور دكم هنا بزلالي تشبه جي جفينا باريسي تشبه جبر فرنسا امريكا وبريطانيا في جفينيرنا ودوي باوريه دمه يجي تقول هناك عقايا هناك هالوسط السعوديجي نوع بري جبر قال لك دوانا لبرابري وتشتكي زدناك قطر جي تقول عندنا قطري وكنا رازقون جواعي جبر السعوديه دخازه بارا قطر وتبتي تبي بده وك رايدارك بيخسرقو يعني السعوديه حساب دكيل السوري جا امريكا كري يبجي نا قطر رازق به ونا تركيا رازق به دي هناك كده كبرات تركي بروسيس اشتي دي جدد به باور دكميه تكليفي هري باش بقال كرد وبيكاتي بكر رجلات سوري ربن جد تركي دي سابي جدد به وبروسيس اشتي بريك بيدمش گلک سپاس وزیر کاری در و حسن شیبانی چو مسکوی به لاوروف را هفدیتنه کی پیکانی داخویانیا لاوروف هنگ بالکشه جاره یکم امجد بیستن فیمشک باسا مافی کردان که باسا مافین که منتوین لسوریه که وقتی که مرو بده بر چوان کو د 14 سال داویه ده لاوروف ریوبریا روسیه دستور ندان کو ریوبرین روجاوی کورسنه تولی جوینه ژنوی آستانا سوچی ببن باسا مافی کردانه کر تم لجم رژیم باس جیه خواهد جم اسد گوتنی وی داویه چقدر صمیمیتن؟ یا براستی گوتنا داوی معرف پیشیده بیجه باشتره چه دولتین خودی هست چه تشت بیجه دما برجواندی های تیده تونه به حساب و کتاب های تایبتی تیده تونه به تشتک نابیجه یعنی لاوروف جی ایدن جی گاوا د درباره کردا د تشتک دبیجن سدی ست حسابی کیوان گل عالی کی دن هی ام بیجن پشتی رخاندنا رژیم اسد یک لوان درا پیو باسکی شکست یک جوانجی روسیا بخوبو روسیا چکر پشتیوی هیامه جبو کو هزی خلوان درا بده سکراندن برنگه کی گل رژیم نو یا Suriye rûniş peymanekî gelvan çêkir hêzê xwe kişand hemû ew dorhêla Tartusê wan derna ew ciyê din jî vala kir li wan dera ma yanî ji bo kontrolkirina rojhilatê behra spî li wan dera ma û piştî wî jî zêdetir berê xwe da Ukraynayê yan jî bi awayê din bi cepheyên din re mijûl bû. Fakat vê dumahiyê ku li Sûriye li vû tevger ji nû ve dest pê kir em bêjin, danûstandin ji nû ve dest pê kir, êdî kevir hêdî li ciyê xwe verûdinin. Rusya jî lê nerd ku ew jî dixwaze di nav vê proseyê de cî bigire. Bi rengekî bêje e jî heme. Vê çawa bike? Ji bo vê proseyê de cî bigire tenê destê wî de dikare ji bo Kurda tiştekî bêje. Yani ew jî Kurd xwedî mafin, Kurd divê mafê wan bê nas kirin. Lê feqet dagirtina binê wî de jî tiştek nabêjin. Yani dîsa vê tişta wek qozekî bi qenaeta min ew ê li hember Tirkiye bikarbîne, ew ê hember Amerîka bikarbîne, ew ê di têkiliyê xwe İsraîl de bikarbîne. Yani ciyê baweriyê nine çima vê tişta dibêjim. Yani Lavrov bi xwe şeybanî re hevdîtin dike Sûriyeya nû وەک کۆمارە سووریەیە عەرەب دەبێژی یعنی دیسا پێیڤە عەرەب لێ زێدە دکە ئێتمافێ کووردا دپارێزی ji alî din dewleta Sûriye jî wek dewletekî عەرەب dibîne. Ha îja hesab dibin viya de heye vê tişta dibêje başî xerab e û tiştekî dine. Rastî dibêje. Yani mafê Kurda divê li Sûriye were naskirin. Yani bê ku ew maf bê naskirin, bê ku ew rêveberiya xweser bê naskirin, bê ku ew berdêla ku heta niha dayîn. Li hember wê berdelê jî bi rastî jî Kurd karibin xwe li wir bi rêve bibin. Rêveberiya xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye de tenê Kurd najîn. Ew qewmên din jî, ew baweriyên din jî li wan dera dijîn, ew jî karibin xwe bi rêve bibin. Her wiha ne tene serê xwe.
این سویدای جی درزین سویدای جی علویین امبیجن لاسکیه جی ادنا جیش بوکو کاربن خبره و ببین پشکریه که نافنتوی پیوسته زخته که سر رژیم هتشه پیوسته وانتشتانا دوی چه ببه لی فقط ویاجی هم دوی بزانبن یعنی به حسابو kitap lazım vantiştana begotin. Yani no Türkiye jî persive beji Türkiye jî çend yani Hakan Fidan bu xu got ku em pê xweşin ku mafê Kurda li wir bên askirin. Lê feqet çawa wek mafê takê kesî dibêjin yani wek xwe bi rêvebirin yek ji wan jî tiştekî eşkere nabêje. Mesela daxwaza rêveberiya Xweser li wir eşkere ye. Dixwaze Sûriyeyekî nenavendî çêbe û di nav wê Sûriyeyê ew jî karibin xwe hem di alî parastinê de hem di alî rêvebirinê de idare bikin. Karibin vê tişta pêk bînin. Ji bo wê yekê jî dixwazin destûrekî bingehîn ya nû çêbe. Ji bo wê yekê jî dibêjin hemû qanûn biguhere. Tena ji bo xwe jî naxwazin, ji bo êdina jî dixwazin lê di vî warî de yek ji wan jî tiştekî vî derbarî de nabêjin. Yani lê feqet vê tişta wek tehdît bikartînin hem li hember rejima nû ya Sûriye hem li hember aktorên din yani ji wir jî peyvên Lavrov mixabin ji bo min neciyê baweriyê feqet tiştê dibêjî jî em bêjin ji bo vê gav jî realîtekî ye, rastiyekî ye. Ew rastî dibe binê bêdagirtin, bêvekirin û di qada navdetewî de bi taybet di neteweyên yekbûyî de jî were testîkirin bi vî yani tenê serê xwe bi gotinan nabe. Yani rastiyekî din car di derket holê dema ku mirov rastiyê di dema wî de di cî wî de nebêje watiyê xwe wenda dike. Yani bu xwe destê xwe efrîn da dewleta Tirk. Çima wek tehdîtek li hember Kurda bi kar anîn piştî ku ew tiştên ku daxwaz dikirin ji bo Esad daxwaz dikirin ji Kurda pêk nehat çi kirin wê tehdîda bi kar anîn destê dewleta Tirk girtin anîn efrînê. Heman tiştî jî Amerîka li girê spî û serêkaniyê kir yani divê em vana bîr dekin. Newaf Xelîl navbera rêveberiya Xweser û Rûsya vê gavê çawa ye ji aliyê siyasî ve? Destpêkê dixwazim tiştek bêjim li ser dafyanê Lavrov girojekê gotinekî xêrê nedibût û tim dibû sedemê Tirkî gefal Kurda gotina her kongre rojnavanî de got û Amerîka wê yekê dikir bo dewletê Kurdî Bakur Rojdatê Sûrî çêke. Lê dîtina min cuda ji amêvanê hêja şuhat kese ve çima Rusya tiştekî demberî bercewendiyê xwe bêje. Kê gotiye Rusya yani hatta devleta Vatikan de dijî bercewendiyê xwe kar dike. Aliyê dibînim aliyê erenî twî de deyê dê qebûlkirin û qebûlkirina hebûna Kurda di Sûriyeyê ji aliyê hêzê mezin dike behs kirin. Wextê dibêjin gerekî hebûna Kurda vê rengî bê qebûlkirin gê hewl didin Kurda wek haxeteke kar bînin na Kurd jî kar bînin kar bînin. Yani gihîn bi çavê berê Kurda merin wekî gelek milletê normal jî tim bêje û herkes bêje rastî Kurd ne Kurdê berê bû. Kurdê berê ji 200 hezar hêzê wayê leşkerî bi Ereb û Sûriyan wê dira. û heta Hakan Fidan jî wextê dibêje yani ji xwe ji boî xwe berî partiya xwe berî dewleta xwe jî Hakan Fidan tiştekî difikire. Lê ew gava baş dibêjin yani berê çawa her tiştek qebûl nedikirin ana dibêjin bê hebûna Kurda em qebûl dikin bi çi şêweyê çi rengî bêjin pêşveçûnê çê dibe bi taybet piştî prosesa aştiyê yani ji destpêka behsa prosesa aştiyê bûye. Gelê Bakur Rojdatê Sûrî jî tiştekî dijî bercewendiyê xwe nakin û hêzên navdetewî ji xwe em bizan yani ji warin gel û niv û dîmokratî û ev tiştek behs dikin yani ji xwe tiştekî cima nake û ispat ser vê yekê serokê Amerîka bi zimanê çapemeniya Ewropî Amrîkî seroka cîhana azad alemil hur dibêjin bi Colanê bi Ehmedî Şerer rûnişt û hîna lîsta terorê dibû. Yani jî piştî çend roja hîn dema Biden de bû hatin şemê deh roj ser derbas bûn hîn Amerîkya $10 milyon danîbûn li ser hinek agahiyekî mirov karî bige Colanî barbara lîf hat tê rûnişt. Em ne behsa dewleta dikin. Em behsa şêweyê nêzîkbûnê wa dikin û di kwî dikê de bercewendiyê me û bercewendî wa digiya. Newaf Xelîl ez tirs çi ye mesela tiştê ku kek fehîm jî dibêje sibê du sibe derkeve holê ku Rusya bi armanca şantajê
کردان بکارتینه وکه کارتک به هت شیران هاد نوا بازاریه کده نزانم اگر دنوا بازاریه دابه بکار جبو نفوذ خو تاثیر خو لسوریه زیاده تر بکه کردان اگر بکارتینه فایده کردان چه وقت که به مسئله يعني أفقد كرداب كارتيني قرأت مش خو ديتنام أن بكارنين يعني أم نكار بلافروف بيفي قلت نبيش لي وقتي قلت قلت نك بهوريا ما بلافروف تي نك بهوريا ما بكان في دانتي ونك بهوريا ما وزير كار دربه ينزام كيان دولتي تي أم كيدا كين أم جواب كارتيني يعني وقتي لافروف بيجي أبرز ديسات كذا روجافا دامنترينده ولافروف جبو تشتكي بيجي لرفبريا حسن جبو تشتكي دي كارب كاربين جبوي كرداو جبوي جانا هبش كيكلي بروسيا يعني تشتكي زدنا هاتي قارتن إن أو هبونا وال برقا هبونا وال برفرقا قابش تراهي وهنا بتشون وهاتنا نبرا برقا وال حميمين يا قامش تراهي تشتكي منه زيادة شنبوي لأديسا بيجي نباوري بيه گوارتن که در وسط واد باشه نه گوارتن بیش خود اشتکی عربی نه تی گوارتن جادی از سوریه دموکراتیکی بر کاغذ يعني إرادة هذه سوريا الديمقراطية بريا خسر نتستي كسب نتستي ويري بتني gelek spas naha em derbasî meseleya Swêdayê bibin li wê derê em zanin ambargo heye hêzên heteşê destur nadin xwarin ve xwarin yan jî malzemeyên din biçin Swêdayê lê ji Rojavayê Kurdistanê dîsa jî karwanekî alîkariyê çû veya işaretê tiştekî ye yani êdî korîdor vedibe navbera Dürziyan û Kurdan hinekî zêde zelal dibe tekîliya wan niha dikîjan astê de heya we jî heye we şoban gelo آخرین ایرو آگاهی که را گهاندن تقریبا 55 تن خوارن و هن پیوستیندن و درمان جه باکر روشلات سوریه بر به سویدای و ریبکتیه یعنی ریکتیه برجی ریکت بود باسا شامی هات کرن چما سر شامی را در باست به چما دسر گریه ابو کمال را گریدای جغرافیای باورد که بیانی اوالی کودن چک حسانه مقصد کوریدور جیر دا و بیا هنک işareti hem tişteynu bu. İşareti hem tişteynu bu. Koridora Serbi İsrail ve hatta nahada kodiyayı tekirin belki Serbiye kedi fikri ama. Ciddi zori, mamusa ciddi zori sinori Irak'ı şopini hatta sinori Ürdün'ü çi. Hem heremeki ali coğrafyayı ve zore hem uçoğlu yek yadınca yani eftişte disabı danıştandına rejiman üretçiydi yani. Beri reel bergirtin hatta çencaran erişi kirin van alikariyan nexwastin ve koridora ve le pişti ku em bêjin li Swêdayê bi İsrail'le pêkhatinek çê bû piştî wê pêkhatinê yani piştî bi taybet civîna li Parîsê navbera İsrail û rejima heteşeyê de Amerika jî duê civînê dibeşdar bû lûr li hevhatinek çê bû ew alîkarî em bêjin dest pê kir didomu fakat ev nayê wê wateyê ku rewşa Swêdayê baş e yani hêjî rejim li hember Swêdayê ambargoyekî tund daniye yani herî girîng jî kareba elektrik tirê û av tirê yani teşkilata tenduristiyê ya cîhanê beyanekî da ew beyana xwe da eşkere dibêje rewşa nexweşxaneyên Swêdayê pir zor e ve kareba tirê elektrik tirê nikarin tu tiştek bikin gelek nexweş li wan derane û ew nexweş jî birîndar jî hene ku rewşa wana jiyanî jî insanê wenda jî hene insanê wenda jî gelek hene fakat ji wendayan wê de tir em bêjin jiyan li wir her diçi ber bi zorê ve diçi û sedema vêyekê jî helwesta rejima Ahmed el-Şara'ya, rejima Colani'ye yani jüvet işlacı lazım meriv bir nekirli. Fakat dvi varide revebriya Husser duhazı ali ki ve jibril evan rebebe çare. Çünkü mesele ki insaniye hemen tiştene jibo Swêdayê çê nekir yani em bînin bîraxwe li hember hemû xeteran jibo hêla ew jî Laskiye jî vê tişta pêkanî yani ew qetlîama ewil ku li wan dera pêkhatibû ku laskiye
باوای عسکری به همود بن کنترل آوانده و حتی ایریش سر به هیوا سورا کرد جهات چکرن ایریش سر به کسین کچولی لوان درا جهات کرن حتی روزنامه وانین روناهی جوه دمه هاتن گرتن یعنی اوان تشتنا پیکارین لدی ساجی او آلیکاری لوان درا جهات کرن فقط دوی واریده دوی هزین نافنتوی جی براستی رولا خوب بلیزن yani evci دویم bir nekin çünkü Süveyda و هر وها لاسکیه هر دو علی بخوجی قتلیامین پر مزن جیانه و او قتلیام جی پشتی هشت قانون سالا چوین چیبیه پشتی کو رژیم اساد تلوشیای چیبیه یعنی صدام اوی چیه برپسیاریا وی اکیجی ده سر حکومتا جولانی ده او قصد باسید نواف خلیل دما کوم لید نیرن حتی شه و حکمت دمکیه شامی چافکانیا پروبلم آنه هم للاسقیه ترتوسی و هم جی لسویدا لهمبر درزیان اما برواجی ویجی ریوبریا خسر قصده رولا درمان و چارەسەریە دلیزن هزی ناونتوی وی روشینا بینن یعنی قاسی کوم بجدر و دبینن قصده ریوبریا خسر مینا کو تمام سوریه بر ریوب بن چارەسەریان دیگرن بوی سویدا خازم دی بیجم بحثا باکور رجدات سوریت کنو بحثا باشور سوریت کنو دی دفری گله کی دوری هدن و بیگمان لچار و کمالیا مسوپوتامیا هر ویدی که جبال شامی جی آواهی دابو علی کریبین او خلتنی بیوستیا و علی کریم مادی یا معنوی جی بیگمان هی و رسپی واج در کتن گوتن را قادنا باکور رجدات سوری يعني رولك مصن دي سويان جو يقرر السربة مصن با إشبوه هذا الشيء يعني قال لك برسيتش ما أو دناف دوا جروب بالصداق جروب وندمك حزار وسياسات جروب يجدار سوريا بون أنا جي حتى أنا بصدق جروب هذا تفجي ناف ديشان جوار دانيني خد يقرأ بوزارة بارستنية برفانية دناف دوا جروب هذا أو بوفرت هتج دكيليك كي جنجاف ديتن امریکا تایبت بریتانیا گوی دستلاتداری بین شامی جبر دیازدار وجد يعني برانبري مينا خسار هم قرباني هم ناري لجوار قريب بو إيران من السوري حزب الله من السوري ويشاري بشتي أو قادر بيج حزب الله فارم جبر روجا شر أقربتنا برا حزب الله الصعيدي شبو دست ذي شبو جوار قريب بو افريجين بكبه وايران نمينه وحزب الله نمينه تبقى مترسي جهات الشهاده يعني وشخا دي سابي اوروبي وامريكي نه بيفانا ولا بيفانا ما فهم روايه دما ايريش يازدي de نيويورك وامريكا تشيكون جبرجينسكي ربوتن ايجي او جدارن افغاني وعرب يعني بشدرتي واكل بشتي يعني قاعد يريشي نيويورك قلت ما أبناء أنجام السياسة ويعني أو بشكرتيا وجباب روبارو قول برانبري روخادنا يكتيا سوريا بري نبغى كي مظلة يعني تدي وديت السدم تستوردان يعني دابر كنا روسيا أفغانستان يكشون عليه السدم الروشان دريبون جوار أنينا هذا شيء ما ترسيه هنا أري ليه أو تبينن وشرع يتخاذ واقنع بك إيه كاره و گروپین چکدار رادیکال سلفیست جهادیست تروریست وانا کنترل بکه شرع دست خاصیگا خود کن لی هر برد دره دی بحوری بینام یان و او سوزه ده امریکا و بریتانیا و فرانسیا و عرب و ایده یا پیک دینه و هیز سوری کشتی قبول بکه بتایبت لی بریا خسر و قصد لسر ماسی و کسی نونری درزیا و نونری علمیا و نونری دکایت ده داغو پیمانه که جباتی بکرن یا حرب دار و بروخه ناكم كيد نابرا هذا شيء بخب خدينا نابرا سعد الشيباني وزير الدربن وانا خطاب وزير كاري الدربن جروب اندش اوزبك وطاجيك ومجاهدين فرنسيه جواب المجاهدين او هندن جواناي نغو شكل وكيرا عند التوخياترن وقت جروبك يقاسر قناه وراغرتينه وهرتشتن دستفد نولو يعني وقت الدست بيريش يبو صادق بينجي كسي حقوقها بأحمد الشرع بعربي جواب بين غماسي بروتين تايبت عواي وبيت حضر هذي وعم أنا إيه روشة سوري شوبين روجا نبرز بريكان يعني بالا مكشان بدران روجا داويدة
قال لك نزيكي رجيمي وقت لسر قناة واي آنم جا قلت لي دي نما تقبل كر يعني جارك إيريش سويدا يعني جارك يك استرامبيجي كي جالري بيدقرن حقارك اللي كي بر بتجارك استرام بسر بشعرست بوتي حد مش برزليدا كم جارك دي يك ألمانيا درب شتي دروجا تيكرتنم تيكشتن درش كان جد ناس تكن برزليك يعني إيدي خلك سوري برد قلتن شاشتي كساعتي تاكا كسي إيدي أنا بيوك تيكاليك كيما بينن هسه رجاوي بينن جبولوجي باوريا مده هولدانا جي ريفبريا قسم وقسم وحكومتها شامله بكن هناك دنجتشي بب وهناك بش في دولتي يعني نات تشتهي ناس دولتي هذه راس البتل درفت فكرنا وده كمان سرق عندنا وكسي زانن صورت ناجوار بكن لتشتي حتى نهار فاحش ناي داوود السوري تشيل ناي دولتنا حتى شاك قريب بزوري بالتشك بالسلاح وبقرتنا دعدلبي بريده ببه سوري قال لك يدلب مصدره وربنا سوري مليون سوري قال لك يدلب زحمه ترى هي دوي سرقوشيه دنا هينجي باوردك انكارن امريكا واوروبيا بخابين وسوريا بخابين والبندي بك اللي كان لقولي فلسفه في جماعتي بفقد التمكين حتى جيب كن لأسبوعات كن إدي دمج وارد فيك أو بخفة كاربن يعني اللي هبكن عن يبتي هبشكن والباريسي قيام كن جيفين شيء جي أف جماعة دخازة براستي وكي شارع جو أميش قناغة شورش دافدي كوانا ده أمي درباسي قناغة دولة البن ومخشبي كمنا شوبيا خوي جهادي خلاص كن يعني جي ويفكر نوبري والسري قصواري وقتي قلتن وبهول بكر انه كارن روجافا امريكا واوروبيا بخابينن وتمجي ما ترسيتشي جامهرن وجروبن تدراوبي اي شرع قانين باور دكم بلكي نهار دچار سري كياجر الالترناتيفا دي بيرن اي واني كارن كسب ديجي بين شراي باوريوند جيفينال باريس ديار قالوا هين يعني هاكي تالو كرن هين يعني هين تتجعل ري بيت سبيكر نوجاي باشه ام جاري بگورینن فهم شک اگر گوتنه کی تسر مثلا روجاوا کردستان تونه به ام بحث فلسطین بکن باشه دبه نه مها ایلونه لنتیم یک بی جوینه کی تایبت درخستن جبو فلسطین شرق غزه اسرائیل gelek devlet ketine doğru navanda Kanada, Fransa, İngiltere hene serkeşi van devleti dindikin jbun askırna devleta Filistin'i. Yani çareseriye ki du devleti la roşata navin Filistin İsrail'i ev seri xabigre ev proje yani ev bebet derman ji perskirikin İruin rasti eğer ya rasti merbeje jmej ve lazım bu hemu devlet ham Filistin nas bikin yani brengeki edi roşlata navin çebu ku eğer mesela Filistin çareser nebe brengeki kadar lavnetevi de ne naskirin ve aluzi her bidome ne naskirina Filistin brengeki ne devlet buna Filistinci peşiyle İsrail'e vekir yani mesela buna Hamas'ı qanatam greday veki yani ev astengiyen ku lehember Filistin'e hat derxistin her çu Filistinyan radikalize kir u ev radikalizasyon brengeki Hamas'ere xuddit. İcaj nuha şun deji pişti ev katliama mezin ya 2023 verdi hatta nuhaji tabi disa erişa Hamas'e de veyan bir nekin yani ev çava çebu, jbo çebu heji tarihe yani ev Hamas ne ev Hamas bu kubrasti erişe ki bir rengi bu sedan İsrail'i bu gücü ev tışt İsrail bu sedam Netanyahu bu sedam hatta noha penci şes Estene tişteki zanım wan deman revebrin Hamas'e yenku ev provokasyon pekanin civine xal İstanbul'e çekirin
حمید استانبول را در باس Yani gerek tişbiride heye beguman eji dve kanaat edemi büroyeki Hamas eji li İstanbul'e bu gerek berpisyarı nüyen siyasi ve askeri için de hatin yani navendeki İstanbul bu o her vaha Erdoğan xwest bihin gavan İsrail lavaz biku her vaha tahminnet kirin ku İsrail erişeki usa mezin ser bir Gazze'ye ve birin. Ez parantezeki vekim نونر تایبت یه دانالد ترامپ ای رشدت نوین ادعا کرد که حماسی قبول کردیه چکی خود داینه در باسی تکوشینا سیاسی ببه لی حماسی رد کرد حماس تبیجه حتی که داگرکریا اسرائیل لسر آخامه هبه هم چکا داناینن parantez ediyorum vaki ağabeyi. Beguman yani vaki ağabeyi evci baş bu tegot tağani bir ama le ahir lur embejin listike ki çebu fakat jve listike ki derfettit Dvem bizan ben yani İrol roşlatan avin İsrail aktore heri xurte. Terket oluyor yani Hamas bıçavay çıkır serivan medit. Hizbullah çıkır medit o ahir şere dozlar o jilgel İran'e çıkır medit. Jahat ve radde ku edi Trump buxuji Rad bil televizyonun dibêje ku gava min zarokên Gazze'yê dît hêsîr bi çavê min ket. Sedem çi ye? Wan silahan wan çekan kî dayê İsraîlê? Ê ku wan zarokan li wir dikujî kî ye? Ne wisa ye? Di nava wan dewletan de ku dibêjin em dewleta Filîstînê nas dikin navê Tirkiye min ne dît? Ji bo Tirkiye tiştekî tin tê gotin. Belkî kak navaf ji min baştir jî zane ew kar bibêje. Ji bo Tirkiye eşkere dibêjin ku zextekî mezin servan danîne lê axir dixwazin İsraîl û Tirkiye li hev bînin. Ji bo ku li hev bînin jî Tirkiye dibêje ew tiştana bi Netanyahu re çê nabe. Piştî Netanyahu eger hikûmetekî nû li İsraîlê çêbe em dikarin li hev bên û em dikarin gelek planan jî bi hev re ji bo rojhilata navîn ji bo ev alozî li ji ortê rabin em dikarin pêk bînin. Yani niha jî tê hesab ku belkî ew naskirina meha îlonê ku gelek dewletan bi nav dike bi rengekî ji bo hilbijartinên pêşiyê ya İsraîlê ku ji bo Netanyahu bibin. Yani bi rengekî êdî karê xwe bi Netanyahu re qedandin piştî ji wê Netanyahu sujdar îlan bikin bi rengekî din ew hikûmetekî nû li İsraîlê çêkin û her wihal gel Tirkiye ji wan li hev bînin yani planekî wan heye ne ku tune ew naskirina wan jî ji wê planê derketiye. Heta niha Fransa tenê bi eşkere got em ê wî nas bikin di îlonê de biryara wî bidin lê Brîtanya got em ê jî hewl bidin ji bo naskirinê. Rasterast ne gotin em ê nas bikin lê feqet hin dewletên din jî weka Fransa eşkere gotin emin nas bikin. Lûr de jî tiştekî hesabekî din dikin tabi. Dîsa dawî li Hamasê anîn yani dixwazin Gazze jî teslîmê hikûmeta Filîstîn ya Mahmud Abbas bikin. Yani lûr jî hin hesaban bi hev re dikin yani bê hesab linin. Gelek spas 5 deqên dawî em ji Nawaf Xelîl re bihêlin mesela Filîstînê de Naha em dibînin welatên ku dibêjin em qebûl dikin tev hevalbendên İsraîlê re çawa mümkün e ku li dijî siyaseta İsraîlê tev bigerin ev welatên Ewropî? Biryarê netewî bûye hinek dewletek Filistînî ser asa pênc hezîranan di 1967 çêbde. Yani ekberê biryarin. û bi rastî ev jî wek rengekî ji xapandinê û ji ber berpisyarî. Yani wê çê bê guhartin piştî tiştê bû. Filistînî bi taybet yani hêzê wayî siyasî ez bawer nakim kesekî dîrokê doka şans û firsat min dakir. Destpêka damezrandina dewleta İsraîlê wî çavî gotin ku bera di dewlet çêbin. Dewletekî Ereba û dewletekî ciwa û deverên pîroz me bestê Qudus û ew dîwarê cihûr berdigirîn. Ew bera dibin yani serwerî dibin berpisyariya wî çavî ne yani wek bêjin ana netewî wî. Piştî şêft û hefta dîsa serokê Tunisê gotin werin em dewletê ser sînûr şêft û hefta qebûl bikin. Piştî wê ew jî İsraîl nema ew jî qebûl bikin. Ji ber İsraîl çiqa xurt bû û qasî tişt nema qebûl bikin. Em bêjin em bên ser notosya peymanên Oslo hat em zekirin. Netanyahu dibêje dibê wextê Arafat Yasir Arafat serokê rêxistina Fetih û rêxistina Rizgeriya Filistîn dibê giya Ramallah ji dervdora xwe got ev waya wek Sulh Hudeybiyê.
صلحي حضرتي يعني بيخنبر بجوارك يعني أول كبيمانك حتى فرق من أم درج برد بعوريش قتلنا حتى أنا بيمان أوستو قد نوتو سيادة الأوستو هذا مذكرا وبشتوي قصر الصبي دما بالكرنتو هاد تدي أوجه هذا مذكرا لما إسرائيل ما يجي قبلك حرب برد در شانسك تي مخابن وندا دكن وقاستر دبن إسرائيل بيترجع سوريا دك يعني بتعبت حكومة نتنياهو قانا كسم تيدلين يعني وكي سموتريتش بن غفير يعني دي تني وانا اوقات وندرول باورتكم مروبا كي بيتوندرو جندك بكين اس بيجم او غزه ديك لشكري اسرائيل دي تنبو و سنوار دي كونكريتي روجموفاني دي دو ازنها واسي تركتم واسرائيلي كارن فروكي بيجي حاضر بكم وبجكو سلاح بكم ازيدر كم دسكاك بمشم وتم ترسيمتنا وبراسي دركات بشتوي وبشياء وكسكي اشياء بجناني جبر باور ذكر قنقار تشتكي بكم بشتوي انا جبرنا الخاندنا شاش افقى قرباني هذا الدان يعني زيدي بينجيشيس حزار بناغوت صاروك انا شغيري ولو برتشيبونا تشيبوي ملتك فلسطيني ملتكي بالخدير وبدوز الخبريداي انا دمني وادر كevin يعني بريوانا تبغى نسر مليوانا بريوانا كيسي اردن دمن در كevin باف تيمز جنيت تزارك يقعد بكيسي ارد وراني حماس ايش هربون بلان كرنا ريت ليه تبراورديتنا برا حماس واسرائيل بك يعني اذا حماس برا اسرائيل شيء تشما ده ابهانا خصص حكومتك تندرو وكانت نياو ده انجام ده يعني وقتی مرو تی دیرام تقدر آزادی وقتی هاتن چون لجمع انیا ديمقراط و انیا فلسطینی دی پرورده بود او کار انا بيجي بدل کس نما بحث وادك يعني ما بس دي جي ده مناغ کی دیروکی ده تنقار باش كنا الخيم باش رجع خبين وقع حماس كر وكي حياس نوار كر حياس نوار جات كشتن وبراي محمد زي في المنظر الاشكري حماس نوار جات كشتن وبراي اكاديميس جات كشتن وسلوكي حماس جات كشتن ورئيس عبد كيكي ودو افسيالي وكافر كل سر كافر كينما حماس بيجي تشكي داني تشما راهتي تشكي ما نتا راهتي تشكي بوت في قليل باريزه ما نتا راهتي تشكي بوت وين دفري رزقان بك جي حماس بري حفتي اكتوبري تحصل بالسوسيال بقول تعمل تشكي دينم ومن دولة السلبي اخي اعلام بكن قبول بكن حكومه اسرائيليه قبول بكن ويجي حكومه نتنياهو بتدرو يعني ونكر بيريش واكل البته تشكل كار السياسه اللي وتشكل كار بيش رجل ديني قبول كرنا دولة الفلسطيني معناها دولة وينني دولة ويتشينا يعني باوريان دولة وين دبري ما يتشينا مش يعني جالي جغرافي دينا بقدر ليه قرينك نجار سديه امريكي خوازن وسعودي خوازن ليه قرينك رنگ کی پیدا بکن بیشن و دولتك هنگ و اب هزن نام نتوی بخوان ایک اب بس گریچه کرن بری نزگه 8 سالی انا خوازن خوش بر پروفسیالیا خوی اخلاقی جبدن علی امی اطراف دولت فلسطین بکن دولت فلسطین بیوستیوا بنانه ایه و بغربیه ایه مالاتيافا سپاس بکنم يلك سباس نواف خليل سروكي نافندا لكلنا كردي لألمانيا هما دنوا دقيقة كده أفكار نتنياهو يير نتنياهو بتويتك بارفكر إكس دبيجي أو نده دولتينكو حاضر فلسطين ناس بكم بلا كردستان يجي ناس بكم هما وصا معنوي هي يعني شقرا وصا معنوي هي جبو خود بيجي يعني من ديار نتنياهو لحسابي نرت يعني ام بيجن جبو كردا لور بلكي تشتكي خوش قوتيت بيست زانين تديتن اما ده همو تويتانده جبو زاروكين غزي جبو كجنين فلسطيني تشتين هري خراب تشتين هري نجات پرست نفسينكو يعني لهنبر وان خرابيان او تشتكي قوتيه مرف وقت باشي كي نابيني يعني نجات پرست كي توند يا گوتنا راست جدوی کسی کی شاش درکتیه گوتنا راست جدوی کسی کی شاش درکتیه جبوی که جز فدید کم کو انسان ماین کو لوی خود سپرن وش سروی که جد بجم فلسطین الکاریا مدکنه و تشتی کدن چه اسرائیل الکاریا مدکن باشه باشه
Tamam. Mala ve ava fehim ışık rojnamevan mala te ava merabui Nevaf Khalil seruki navenda Kurdi ya likulinan Almanya. Behevya rojin xoş azat rojbaş.